U prostorijama kluba Jedinstvo je priređena proslava Međunarodnog praznika Dana žena. U klubu Jedinstvo, najstarijem srpskom klubu u Beču, prigodnim programom uz prisustvo uglednih gostiju obeležen je Dan žena. Proslavi je prisustvovala ministarka za pitanja integracije žena u vladi grada Beča Sandra Frauenberger, šef konzularnog odeljenja ambasade Republike Srbije u Austriji Štefan Vuljaj, Karl-Heinz Hora, predstavnik opštinskih vlasti drugog Bečkog okruga, kao i predsjednik zajednice srpskih klubova u Beču Borislav Kapetanović. Predsjednik kluba Jedinstvo Zlatko Miloradović je čestitao svim damama njihov praznik, podsjetivši da se u ovom klubu, koji je osnovan 1970. godine, po 43. put priređuje proslava ovim povodom. Ja sam također danas iskoristio ovu manifestaciju i da još jednom kažem da je klub Jedinstvo posle Srpske pravoslavne crkve najstarija srpska zajednica i najstarija srpska institucija u gradu Beču i da mi kao takva organizacija imamo legitimitet da tražimo neka prava za naše građane, a sebe smo ponudili kao dobre saveznike i partnere u pronalaženju problema. U stvari to su sušte potrebe Srba koji žive ovde, to je da se ponovo pokrene pitanja izbora naših građana koji nemaju austrijsko državljanstvo, a žive i rade u Beču, da se pokrene pitanje izbora na gradskom nivou i da se deci koja su rođena ovde od roditelja koji legalno žive u ovoj državi odmah u startu da mogućnost da dobiju austrijsko državljanstvo. To sve više iz razloga zato što život pokazuje da mi u suštini sve više ostajemo ovde, a zakon koji je o državljanstvu na snazi je veoma represivan i veoma je nezgodan i može da napravi dosta posledica kad je srpska zajednica u pitanju. Ministarka za pitanja integracije žena u vladi grada Beča Sandra Frauenberger je pozdravila prisutne na srpskom jeziku, poželevši damama srećan praznik i istovremeno im izrazila priznanje na njihovom zalaganju na putu integracije. Dobar dan, einen schönen guten Tag. Ja, zuerst einmal allen Frauen alles Gute zum Internationalen Frauentag. Wir sind heute hier, um den Frauentag gemeinsam zu feiern, aber auf der anderen Seite ist es auch eine gute Gelegenheit, sich auf der einen Seite einmal mehr gemeinsam zu stärken für den Kampf um Frauenrechte. Und auf der anderen Seite muss man sagen, gerade Jedinstvo ist ein Verein, der sehr, sehr engagiert an der Integration mit uns in der Stadt gemeinsam arbeitet. Und wir wissen, die Sprache ist der Schlüssel zur Integration, aber auch das demokratische Mitentscheiden. Und so ist es uns ganz, ganz wichtig, dass wir sehr initiativ sind im Bereich des Staatsbürgerschaftsrechts, aber auch auf der anderen Seite im Bereich des Wahlrechts. Das ist ein guter Tag, um das einmal mehr zu manifestieren. Klub Jedinstvo je uz posebno zalaganje svojih članica Jagode Dekić, Milice Dacić, Nataše Anđelković i Maja Lazarević priredio raznovrstan umetnički program koji je vodio Niko Mijatović. Nastupile su folklorne sekcije ovog kluba, nizale su se recitacije pesama posvećenih majkama i ženama, a također su mnogi pokazali i svoje muzičko i dramsko umeće. Svima mali pekar veli, živi bili, sretni i veseli.